Ke a o dumedisa ngwaneso hape ka lebitso le matla la Morena rona Jesu Kriste. Re tswela pele ka thuto yane eo ke rutileng ka yona ka monna ya hlaha ya ileng a phekolwa, moo ho ileng ha fodiswa monna ya neng a le hlaha. Taba tsena di ngotswe ho Mareka kgaolo ya 5 temana ya 1 ho isa temana ya 20. Ke ile ka etsa fela karolo ya selelekela sa teng karolo eo. Ka jeko lena re hle re tlo nka mohlomong ka tselanyana e tibitibileng ho fihlella re qetella thuto ya letsatsi la kajeno. E ntse le phodiso ya monna ya hlaha kgerasini. Ke phodiso ya monna ya hlaha kgerasini. Karolo ena ke thuto ya ka e le karolo ya bobedi ka sa sehloho sona seo. Ke lakatsa hore ke qale mane moo Jesu a neng a botsa hore lebitso la hao o mang. Wa araba wa re ho yena, lebitso la ka ke Lekgioni hobane re bangata. Hantlentle Jesu o na botsa motho enwa, monna enwa, empa ho arabetse ho hong ka hare ho yena. Ke hona hona ho reng ha o araba o re ke Lekgioni hobane re bangata. Hantlentle ha se motho yana enwa, ha se monna enwa ya ipolelang e le Lekgioni. Hantlentle lebitso la hae le patilwe ke moya o ditshila. Lebitso la hae ha ho batlahale le utlwahale le tsejwe. Jesu le hae le mona a batla ho tseba lebitso la hae, lebitso lena la hae le patwa ke ena hore ke Lekgioni hobane re bangata. Ke taba e re fumaneng temaneng ya 9 mane ho chapter 5 ena ya Mareka. Haeba o ntso sheba dintho hantlentle wena mmohi, na wa bona hore Jesu ha sa harajwe ke motho eo ya nahanang hore ke yena eo a nang le bothata. Empa moya oo o sebedisitse mmele wa motho, o sebedisitse mmele wa monna eo. Ke ona jwale o nkileng taolo ya mothonyana eo. Moya o tseba ho etsa jwalo. Hangata o tla fumana hore batho ba bangata re banka hampe haholo. Anthe moya o bile o le bohlale ba hore o tlo kena mothong, ebe o sebedisa mmele wa hae, ebe ho ntso ho tswela pele hona moya oo. Hangata o fumana e ba rona re utlwang eka re utlwa batho ba bohloko, ebe re ba utlwa le bohloko, re be re ba etsetse hampe, re ba hloye mohlomong. Anthe hantlentle ha wa tshwanela re ba hloye hobane ho sebetsa moya oo o ka re ho yena motho eo. Jwale ha motho a ke ka hlokomela, a ka qabana le batho ba bangata ka ho nahana hore e fela e le bona batho bao ba etsang jwalo. Anthe e mobe e se le yena ya sebetsang ka hare ho motho ya jwalo, kapa moya o ditshila o so sebetsa ka hare ho motho a jwalo. O fumana hore motho ha se openg seo nong o mo lebeletse hore bo sona, anthe ho nkileng taolo mona ke moya. Ka lebaka lena wena o le moruti, o le mmoledi, o le moreri, o le moefankgedi, o le mang kapa mang ya mametseng thuto ya letsatsi la kajeno, hlokomela hore sephakisi wa omana le ho ahlola motho ofe kapa ofe eo kopana, e ka ba ngwana wa hao, e ka ba motho o mo tsebang, sephakisi o mo ahlola. Nahana ka pele o lemoha hore e ka nna ya ba motho eno o tsietsing, mme o hloka thuso ya hao hore a lopolohe ditlamong tsa moya oo. Thutong e fetileng ke itse mmehe matsohong a Modimo ka Morena Jesu, hang o tla thuseha. Ke seo ke se boletseng thutong e fetileng. Ka jeno ke lakatsa hore tabeng ena
hape o lemohe seo moya o ditshila o ka se etsang maemong a itseng bophelong ba motho. Batemona ba ka hlasela motho ya ba teng ka mono ka ho yena ka mabitso a ona, ka mabitso a fapakaneng. Hona ke hore batemona a na le mabitso, matemona ka mefuta ya ona, a na le mabitso a bitso. Motemona a ka etsang 6,000, matemona a ka etsang 6,000 a ka dula mothong a le mong. 6,000 ya matemona e ka dula mothong a le mong. Eba ha hona motho a le moang hore motho ena o hlasetswe hakana kapa o hometswe hakalo. Wena ngwaneso, mmohi, tseba hore molaodi wa ona ka moo o teng. Matemona ao kapa batemona bao ba bangata ka hara ho motho ha ana matla makalo, hobane molaodi hantle o teng ka moo, molaodi wa ona o teng. Mme molaodi wa teng ke yena ya ntseng a buella, ebile ke yena re ha laotse ebe dintho di tla etsahala ka mokgwa ho etsahalang ka teng. Molaodi eo o teng hore ho tle ho etsale sehloho seo moya ono rerileng ho se etsa ka motho yena eo. Sheba ha o ka bala Matthew kgaolo ya 12, temana 43 ho ya temane 45, o tla fumana hore mona palong yona ena o tla fumana hore Matthew o bona ka hare, o ya tseba ho ya lata. Ke Matthew o bontsha jwalo, o bontsha hore moya ono o ya tseba ho ya lata meya e meng e supileng eo fetisang ka bolotsana. Moya ono o tswa hore o tlohe ho wena eke wa nyamela, empa ha o tloha moo o bo ile ho batla e meng e mengata eo o hopolang hore ena e ka hodimodimo ka bolotsana, mme e kene e dule teng ho yana motho eo. Ke se bolelwang ke Matthew kgaolong ena ke boletseng. Mme ha ho etsahetse jwalo, taba tsa motho eo tsa pele, tsa ho fela, tsa ho qetela, di fetisa tsa ho qala ka ho dula hampe. O tla makala motho ena tjhentjha, fetohe anthe moya kona o phethatsang mosebetsi ona. Modimo ka Jesu Kriste ngwaneso o bitsitse, a o bitsetsa ho kena dipakeng le kgahlanong le moya ena e ka nyeng matla ebile le bolotsana. Pitso ya hao ha se pitso fela, bana Modimo o e butsitse hore o tlo kena dipakeng, o tlo thusa hore taba tsena di etsahale, di lwantshwe, mme ka ho etsa ho tshwanelehileng, ka hore o behe ditaba tsohle ho Modimo. Ha re eng temane ya 10, ba mo rapela haholo hore a se ke a ba leleka naheng eo. Ba mo rapela haholo hore a se ke a ba leleka naheng eo. Ke batemona. Ha ba ka batho ba le bangata, ho ile a hlaha a le mong lebitsong la bona, eo ke reng ke molaodi wa batemona. O teng, ke yena a ileng a etsa thapelo ena, rapela Jesu hore a se ke a ba leleka naheng eo. Ena ebile kopo ya pele ya batemona ho Jesu. O tla hopola hore thutong e fetileng hore batemona ba hlile ba tseba hore Jesu ke mang, le hore bokamoso ba ona bo lerothong, bokamoso ba ona bo tsietsing ha ele mona a le teng. Ka lebaka lena le bona batemona ba ile ba rapela Jesu. Ba rapela Jesu, ba ne ba tseba hore Jesu o na le matla a ho leleka bile a ba ntsha. O na le matla ho ba leleka bile a ba ntsha naheng eno. Meya eo ke eo ho atiswang hore e bitswe meya ya dibaka.
meya ya ditikoloho e bitsa territorial spirits. O ka nna ba fumana hore tulong e itseng moya o itseng o hlasetse teng, tulong e itseng moya o itseng o hlasetse teng, tulong e itseng go na le moya o itseng. Go tshwanetse o tseba hore na mefuta ya moya ke moya wa mofuta o feng, hobane meena e kgona hore e be territorial, e be meya ya ditikoloho. Ha re shebe kopo ya bobedi ya batemona. Kopo ya bona ya batemona ya bobedi re o re romele dikolobeng tsena, re kene ho tsona, ke temana 2. O re romele dikolobeng tsena, re kene ho tsona. Ha o sheba temana 3, Jesu a phakisa a ba dumella. Jesu a phakisa ba dumella meya eo ho etsa ka mokgwa ona o, hobane o hlile sa nang a batla ho setsa ko pholosa monna enwa ya seng a lehlaha ka lebaka la wane batemona ba ditse ho yena. Ya ba me e ditshila eo e kena dikolobeng, mme mohlapi wa mathela selomong wa itiela lewatleng, e batlile e ba 2 mme tsa bipelwa lewatleng, ke temana 3. Ntho bohloko ka nnete, e bohloko ka nnete. Mona seo o lokelang ho se tseba wena mmohi, e le wena ya thusang ka kutlwisiso ya lentswe batho ba modimo, wena moreri, wena moruti, wena motho ya thusang ba bang ho utlwisisa lentswe la Morena Modimo. O lokela hore o tsebe hore moo Geresene badisana ba tsona ba ne ba hlile ba hirilwe, mme ba lefuwa moputso ke beng ba dikolobe tseno. Kolobe ka nngwe ha ho no ho papiswa tjhelete ya thekiso ya nako eo le ya nako ena eo re ileng ho yona ka nako ena, re mamelang ditaba tsena, kolobe le nngwe le nngwe e ne ka rekiswa maluti a 700. Kolobe ka nngwe o se o ka bona hore 2,000 tsa dikolobe ebile ditshenyehelo e kae eo ha di tsamaya di lo itiela ka hara bodiba, ka hara dilomo, di itiela dilomong, e ba di wela ka lewatleng ka mane. Kopanya ka pele kapa o times 700 ka 2000, wa bona hore ke 1400. Na ke yona 7000 ke 14000. Wa bona batho bana ke tshenyelo e kae eo ba bileng di yona. Batho bana ba senyetswe jwalo. Hantle ke eng e balehiseng dikolobe? Dikolobe tsona di balehiswe ke eng? Hore ebe di yo itiela selomong. Ho tswa ha moya o ditshila ho monna eo, ho ile hwa tshosa haholo dikolobe tse ntseng di fula. Di hle di tlisitswe mono ke ho tshowa. Di tlisitswe moo ke ho tshowa. Ho ne ho se mokgwa ho hang o badisana ba ka di thibang ka teng. Ho ne ho sena mokgwa o badisana ba ka di etsang ho thiba dikolobe tseo. Di ne di bokolla, di batha, di matha, di baleha. Ke taba ya pele. Di tlositswe ke ho tshowa, ho tshoswa ha lerata la ona moya ono ha o tswa mothong o ya ho tsona. Taba bobedi, hape morena e ne se maikemisetso hae ho leleka mohlapi kapa hona ho timetsa dikolobe, ne se morero wa Jesu. Jesu na ke a senya thepa ya batho. Jesu ha ikemisa ho senya thepa ya mang kapa mang. Empa re lokela hore re lemohe hore le ha morena Jesu a ne a tswetse lelapeng la Bajude, ketsahalo mona ha e etsa le hobane a ne a sa rate dikolobe, hobane e le ngwana wa Mojude. Ha re shebe taba ya boraro, meya e ditshila ya tswa. Re fumana meya e ditshila ya tswa mothong eo. Matla a Modimo ka Jesu Kriste a fodisa monna eo. Matla a Morena Modimo ka Jesu Kriste a fodisa monna eo hang. Monna eo a fola hang ho
ho jwalo ha Jesu a nka taolo, ho jwalo ha Jesu a nka taolo, ke ho otloloha hwa dintho hanghang ha Jesu a nka taolo. Ha re temaneng ya 14 e re ba neng ba disitse ba baleha ba ya motseng le naheng ya ba bao ba tswa ho ya bona, ba bao ba motseng ba ya tswa ho ya bona ho hlahileng. Ke re dikolobe di balehile di be di bokolla, le badisana le bona ba balehile, bona ba balehela motseng, ba bang ba balehela naheng fela. Hore ho no ho hlile ho tswa ha moya oo ho hlile ho susumeditse batho, ho susumeditse lefatshe, ho sisintse lefatshe. Empa ha badisana ha ba kena malapeng ha bo bona ba neng ba hiruwe moo, ya ba bona ba bile ba bolela hore ho etsahetseng, ha ba sana dikolobe, ho tsejwa hore ha ho sana dikolobe. Ya ba bao ba ya tla ba ilo sheba hona ke eng e hlahileng moo. Ho tswa ha moya oo ngwaneso o disila, ke itse ho tshositse dikolobe hore di mathe di be di yo itihela selomong, eba di se di wela ka lewatleng. Hape badisana ba dikolobe le bona ba matha ho ya metseng le naheng yohle ho tsebisa se etsahetseng. Re shebe temana 15. Itse ha ba fihla ho Jesu, ba bona ya neng a nna le patemona ba lekgioni a dutse a apere a ena le ditaba, mme ba tshaba. Ho jwalo ngwaneso, ho jwalo Jesu ka nnete ke yena tharollo. Ke yena tharollo ho batho bohle ba thethetsweng, batho ba immetsweng bophelong bona. Monna ya hlaha ha a sa le hlaha, monna ya hlaha o fodisitswe, monna ya hlaha o namoletswe. Ke motho ke eo o dutse fatshe o apere, o bile o na le ditaba, wa bua, o apere hantle, o bua ditaba hantle, kelello ya hae tjhatsi, o phetse. Taba eo e makaditse batho ba motse haholo, empa ha ba utlwa ka ba boneng se etsahetseng, mareka hore temane ya 17 ya ba qala ho rapela Jesu hore a tlohe naheng ya bona. Hao batho ba ha ba re ha re nke ntateo re mise motseng, ba re ba mo rapela hore a tlohe motseng naheng ya bona, ba mo rapela hore a tlohe naheng ya bona. Jwale se re ithutang sona mona temaneng ena ke hore batho ba motse ba kgathatsehile ke tahlehelo ya dikolobe tsa bona, ha ba re letho ka monna ya fodisitsweng. Hana Mosotho eo ya re ha le fete kgomo le je motho. Ha Jesu yena a kgathatsehile hodima bophelo ba motho, hobane bophelo bo bohlokwa-hlokwa ho lehodimo. E le hore tabena o ka ba nna e fumana ho Luka kgaolo ya 12 temana ya 7, karolo ya 2 ya temana ya 7, moo hlong bontshwa bohlokwa-hlokwa bo lehodimo le bonka malebana le bophelo ba motho. Mo a reng Jesu moo setshabeng ke hona le fetisa dirobele tse ngata. Ke re Jesu mono ho Luka o re setshabeng ke hona le fetisa dirobele tse ngata. Ho ya ka mareka ke taba bobedi e buang ka yona ya ntho e re ithutang yona. Ho ya ka mareka mona ke lekgetlo la pele batho ba kopa hore Jesu a tlohe hara bona. Ha re bana ho Luka kgaolo ya 5 temana ya 8, moo ho thweng Simon Petrus itse ha bona ho a itiela maotong a Jesu, a re morena, tloha ho nna hobane ke monna wa metsa dibe.
nnete ke hore Modimo wa halalela, eo ke nnete e keng ba tlo yona. Modimo wa halalela, ha o mo a emelang bobe ka tsela efe kapa efe. Ka mehla ha re atamela ho yena, boinyatso le ho kopa tshwarelo ke ntho tsa bohlokwa pele ho rona. Mehla ka mehla ntle ha re atla ho Jesu, re tshwanetse re inyatse, re ipolaya dibe tsa rona, mme re inyatse. Ha re temane ya 18 le ya 19 jwale. Re bona motho ya fodisitsweng, monna ya fodisitsweng a kopa hore a mo dumelle hore a dule le yena. Re Jesu yo kopa hore a tshotlo hona jwale ke dule le wena. Jesu a re wena a re ya haeno, ya ho bana beno, o ba tsebise ka tse kgolo tseo morena a o etseditseng tsona. Ka mora a utlwetseng bohloko ka teng, tsamaya o bolele ditaba tseo. Taba Jesu e ne e re ha tjho jwalo. Taba ya pele, bua ka seo morena o etseditseng sona. Tell the people, bolella batho ka seo morena a bo etseditseng sona. Taba bobedi, bua ka moo morena a fetotseng bophelo ba hao. Taba ya boraro, tsebisa baheno ka Jesu. Ke ntho tse tharo tseo Jesu Kriste a di buileng ho motho enwa mo fa thomo ka mora ho phodiso ya hae. Ha re temana ya 20 naha yohle ya Decapolis. Decapolis, ha o lentswe lena Decapolis ke lentswe la Sekgeriki le bolela metse 10. Metsi Gerasene ke mong wa metse ene 10 e leng Decapolis yohle. Metsi yohle, naha yohle ya Decapolis e bolellwa ditaba tse molemo tsa dintho tse kgolo tseo Jesu a di entseng. Bohle batho ba ne ba makala ha ba se ba utlwa motho yane e neng le motho ya neng a lehlaha a ba bolella tsohle, go motse ohle kaofela, Decapolis yohle kaofela e tsebisitswe ka Jesu, ka diketso tseo Jesu Kriste a di entseng. Bohle batho ba se ba makala hore morena Modimo a ka etsang. Wena mmohi, wena moreri, wena moefankgedi, wena moruti wa Yesu, ke ena mesebetsi le boikarabelo bo re bo lokelang ho boetsa, bo re lokelang ka pitso ena eo morena Modimo a re bitseng ka yona. Ke bona boikarabelo hore re tsebise bohle, re tsebise ba bo rona, re tsebise bana ba bo rona, re tsebise setjhaba sa bo rona, re tsebise naha ya rona tse kgolo tseo Jesu Kriste a di entseng. Ngwaneso, kgotso ya morena Modimo e be le wena ha re emise mona re ka thuto ya rona, mme ke pheletso ya thuto ya 36. Ha re rapele. Ntate re a leboha hana Jesu o tlisitse phetoho e kgolo maphelong a batho. Re ithuta ka monna eo re mo qenehelang, re mo utlwelang bohloko, re bonang morena Modimo wa rona kutlwela bohloko eo wena o mo etsang yona, o bile o mo roma thomo ya hao ho bolela tsa lehodimo ho batho ba setjhaba sa hao. Hlonolofatsa mmamedi, mmohi moaleng hona teng, mamametseng thuto ena. Re etse ntate tswela pele hore Roma re phedise mosebetsi wa hao lefatsheng lena. Re kopa sena ka Kriste mmoloki ya bakang jwale mehla sena bofelo. Amen. Kgotso ya morena e be le